Үтөй күнді хортачыларын бүгін биһиги клубничная конфи омолук пытсеп, онна бия ханада замороженные ягоды уже уллубу псеп, сахар, агар, онна у. Бу боланы конфиден именно торт прослойката болар. Биһиги бисквитный торка угохпут, но конфи блезецебын эмей туспа манык видео курдук оңодду. Любой шоколадный торка медовый гаданы кыбытыха сөп. Жа сахалы хай. Бастан клубниковудун блендердан билемнен кебиһа. Ол кэнтен биһиги бу сахар бытын, у бутун, уна агар бытын холбамут, ховурабыт. Хэ? Агар ден загустите. Кини именно бу конфи бытын хатан обсайдан бәтин быйтын форматын буларыгар эпетнестэх. Манна уже 2 чайный ложка кутулла хаджа. Онна маналамыт, хаурамыт оргутабыт. Урдубут, онна матайбытын оргутабыт. Бастал маннык булдугурабытын кәнниттен 2 минута эмея оргутан алабыт, о кәнниттен ити клубничный конфи бытыгар кутохпут. Чәрі көрінәрі смешпет оргуйда. Менне кыраты опутан качатан барамыт. 2 минута маннык оргута түйек. Бияха формачкалар быт, торпут, бисквит быт диаметрттан кыра болохтаахтар. Бихени 16 сантиметрдаа бисквит, олихин онна бихи 16 сантиметрдаа алды бут бу. 2 формалаах быт, 2 формага решеттан быт. Рецепт бу агар быт чеп болла, онна манна бу клубника бутун кутабыт. Бу куябы? Не белем болу. Бу манна кутабыт. Хара холағынның примерно 2 размерга арарабы. Оны мантыкай бүтін тымны хиргета харамыт. Сойта бут. При комната температуре даже туран арбайта хайон хэ. Амы ксир бола хатна барзивка аланы дуға кая хатны. Конфивит боланы бу белем болы кырды уже форматын туппут. Даже при комнатной температуре туранарыманнык оннун булар, желе булар. Антон матайбытын буланы хата хостуру көрдүрү. Аны кытытын үйһәттен хаянданы отделяйдык бутуннады көрүн. Көрөтөк бамыт. Осторожно. Бу көрөт. Халалды бенде. Белем болду. Букурдук. Конфи достаточно сон. Дем биле обсайнан амтаннах астах болун демек. Буманык. Грамовканын ордубут.